nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye guhurira mu nama, uretse ko hari inama y'ikoranabuhanga yahuzaga EAC na SADC, bongeye guhurira mu nama aho nanone haganirwaga ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byongeye gusubirira udubi, hongeye kugaruka za nama za EAC na SADC. Burushobora gutekereza ko perezida Paul Kagame na Tshisekedi hari icyo bapfa. Baragushutse, barakubeshye. Mu kwezi kwa gatatu ntimwababonye Doha, ntibari bicaranye, n'ubu bazicarana pe, bazicarana. Sinyambona amasezerano ya Washington se ari sawa yarakunzwe n'impande zose, nimba bigishoboka yonyine ubwo yazongera abahuze. Ejo habaye inama ya EAC na SADC ku buryo bw'ikoranabuhanga. Perezida Paul Kagame yarayitabiriye ku buryo bw'ikoranabuhanga na Tshisekedi yarayitabiriye, aho umwe yavugira ijambo undi yari havugira. None abagenda rero mwebwe ari mwebwe bo hasi mudafite n'icyo muvuze, ari mwe mugenda mwishyira mu urwango, mugenda mugira gutya ibiki nkaba one by one simbizi interahamwe zizatsinda. Amaze gutekereza ko interahamwe zizatsinda, agiye kubona interahamwe zirakubiswe. Amasezerano ya Washington bari bazi ko azaza ashushubikanya AFC/M23, yaje ashushubikanya FDLR. None wowe umuntu aravuga FDLR, icyo uzi no gutukana gusa. Please, ubutekereza ko wagutaho umwanya, ntujye ko baza bakakubwira ko utarezwe, uri nyagihuru, ntabwo warezwe. Wowe nuwashaka kukugira inama bajye banakureka, nuwashaka kukugira inama, ndavuga we one by one, nuwashaka kukugira inama yaba ameze nk'ushaka kugorora ikijumba. Nta muntu ugorora ikijumba. Iyo ushatse kugorora ikijumba urakivuna. Nawe nta wakugira inama ku myaka yawe ngo ugire ikinyabupfura, ngo ube umuntu uboneye. Ni nko kugorora ikijumba, byasaba kubanza ugapfa. Museveni ati, Muhoza ati, buriya tumeze nk'abarangaye ku nshuro ya mbere. Imirwano niyongera kubura, ntabwo tuzigera tujijinganya n'umunota umwe. Tuzahita twinjira muri iyi ntambara, dutangire kurwanira natwe inyungu zacu nk'igihugu. Aho nta kintu mwumvamo inyuma. Uganda na iti natwe tugomba kurwanira inyungu zacu nk'igihugu. Constant Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku munsi w'ejo wari wasubijwe imbere y'urukiko, akaba yakatiwe imyaka 10 y'imirimo nsimburagifungo. Urubanza rwe ruzasomwa ku itariki 27, ndetse hari na byinshi byamaze gutangazwa atemerewe birimo kugaragara mu mirimo ya leta, kwiyamamaza, gutorwa. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV. Tugeze muri wa mwanya mwiza, no mwanya w'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Ni bisanzwe ibiganiro mu bitegurirwa kandi mukabigezwaho nanjye Robert Sympathique Iyandemye. Reka ngusuhuze aho waba uherereye hose, uri ku mugabane wa Amerika ndagusuje cyane, uri ku mugabane wa Aziya ndagusuje, ku mugabane wa Afrika ndagusuhuje, uri ku mugabane w'Uburayi ndagusuhuje, ushobora kuba uri muri Australia ndagusuhuje, ushobora kuba uri muri Canada ndagusuhuje. Aho uherereye hose wumve ko ngusuhuje kandi nkwishimira kubana natwe mu biganiro byacu ku Rugendo Online TV. Kora subscribe nimba ureba ibiganiro byacu, utarakora subscribe hari byinshi bigucika. Yikore kugira ngo ibiganiro byose dushyizeho uzajye ubasha guhita ko bikugeraho. Duhereza igitekerezo ku biganiro byacu, ukunda ibyo dukora, nurangiza unabisangize abandi. Iyo ni inkunga ya mbere iba ikomeye cyane kandi tuzahora tubashimira. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiri buze kugaruka ku ngingo nyinshi zitandukanye nabateguriye. Muri izo ngingo nabateguriye turi buze kugaruka kuri jenoside yakorewe abanyamurenge mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi, yibutswe abanyamurenge batuye mu Rwanda bakaba mu by'ukuri bibutse iyi jenoside yakorewe abanyamurenge bagera ku 166 bari mu nkambi ya Gatumba, ndetse bikaba bivugwa ko
ababishe bakomeje na n'ubu ngubu kubasanga no mu misozi ya za Minembwe bakabica. Ibyo ngibyo kandi nabonye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yagize icyo ayivugaho, avuga ko ubu bwicanyi bwose mu by'ukuri bwakuye imizi kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, aho ari jenoside yakorerwaga abatutsi nyine nkuko nari maze kubivuga, ari nayo aho abayikoze bageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagatangira kuyikorerayo bakica abaturage benshi b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge. Muri rusange rero abo bose bakaba bakomeje kwibukwa. Na Corneille Nangaa ni umuyobozi wa AFC M23, nawe yifatanyije n'abakongomani b'abanyamurenge ndetse n'abakongomani b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bishwe no kwibuka ababo bishwe, aho yababwiye ko bazahora babibuka byiteka batazigera babibagirwa na jenoside yabakorewe izahora iteka yibukwa. Anababwira kandi ko hari abajya bamwita umureberi cyangwa se umuntu uri mu mutwe w'inyeshyamba, ababwira ko atari byo, ababwira ko ari umurevolutionnaire, ari impirimbanyi y'impinduramatwara, kandi ko ayoboye AFC M23 iyoboye ubutaka bungana na kilometero kare 34,000. Ibyo rero turi buze kubigarukaho, turi buze kugaruka kuri Constant Mutamba wahoze ari Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo wari wasubijwe imbere y'urukiko, akaba yakatiwe imyaka 10 y'imirimo nsimburagifungo. Urubanza rwe ruzasomwa ku itariki 27, ndetse hari na byinshi byamaze gutangazwa atemerewe birimo kugaragara mu mirimo ya leta, kwiyamamaza, gutora, gutorwa n'ibindi byinshi turi buze kubigarukaho. Nanone kandi turi buze kugaruka ku ishyaka rya Moise Katumbi ryakoreye inama i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi na Ensemble pour la République. Ibyo byose rero turi buze kubigarukaho. Naho muri Walikare abaturage bagera ku bihumbi 14 babayeho nta mazi bafite, ni muri Bureusa. Abaturage rero bakaba bataka bavuga ko imiyoboro y'amazi yishwe nyuma y'imirwano ikomeye yahuje AFC M23 ndetse na Wazalendo muri Walikare. Ibyo byose rero turi buze kubigarukaho muri aya makuru yacu. Muri Beni naho turi buze kubabwira yuko abantu bagera kuri 3 bamaze kuhicirwa. Ikindi nanone tutabura kubabwira muri aya makuru yacu ni ibintu bijyanye n'ibyo umuhungu wa Museveni yatangaje. Ariko mbere ko mbabwire kamaze mbabwire ko ku munsi w'ejo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye guhurira mu nama, uretse ko hari inama y'ikoranabuhanga yahuzaga EAC na SADC. Bongeye guhurira mu nama aho nanone haganirwaga ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byongeye gusubirira udubi, hongeye kugaruka za nama za EAC na SADC. Nyiraho ngaho General Muhozi yagize ati if war breaks out again in Eastern DRC, intambara niyongera kubura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we will not hesitate for a minute to secure our interest as a country. Ntituzajijinganya na gato n'umunota umwe kurengera inyungu zacu nk'igihugu. Namwe mu nyumvire ati gufata muri amasezerano ya Doha kuba hataragiyemo EAC na SADC ngo nabo babe involved, nabo babigiremo uruhare, ngo ni icyaha gikomeye cyane, ni ikosa rikomeye ryakozwe. Ariko murabizi byarapfuye, kereka nibongera bakabizura bushya, ariko byarapfuye, ari nacyo cyongeye gutuma hubura imirwano. Birakomeye rero, ibintu birakomeye, si byo gukinisha. Ubwo reka nabyo tuze tubigarukaho muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye reka tugihere kuri inkuru ivuga ko mu gikorwa cyo kwibuka abanyamurenge 166 biciwe mu gitero cyagabwe ku nkambi ya Gatumba mu gihugu cy'u Burundi, bagenzi babo baba mu Rwanda bagaragaje ko u Burundi bwabishe mu 2004, ari nabwo uyu munsi bukomeje kubica bo basanze iwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko hari abanyamurenge bari bari mu nkambi ya Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru yarasakaye cyane mu 2004. Abo banyamurenge baje gusangwa muri iyo nkambi baricwa.
bazize ubwoko bwabo, bazize abo bari bo, bazize ibyo byose. Bavuga ko bishwe na leta y'u Burundi, niko bivugwa, icyo gihe 2004. Ubu hashize imyaka 21. Kugeza uyu munota abanyamurenge baracyakorerwa iyi jenoside mu misozi ya Minembwe. Mu misozi ya Minembwe barayikorerwa n'ibitero bya leta ya Kongo Kinshasa bafatanyije n'u Burundi, bakagaba amadrone, indege, abasirikare ku butaka n'ibindi, bakajya kubica. Ubu rero bari kwibuka jenoside yabakoreye ku nshuro ya 21, hashize imyaka 21, bakayihuza n'iyakorewe abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, bakomeje kwicwa na leta ya Kinshasa kugeza uyu munota. Ari nacyo cyatumye baterura imbunda bakajya kurwanira uburenganzira bwabo, bakarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi bwabicaga, bikarangira bafashe ubutaka bufite ubuso bungana na kilometero kare 34,000. Abatabibona neza bakiri mu gihe bafite igihe mu maso batekereza ngo AFC M23 yabikoze, ngiza ngo hari ijambo rizavuga bakava, cyangwa ngo hari inama izaba ngikaze habakura. Ahubwo umubabaro, agahinda n'indimba batewe no kubura babo byonyine ubwabyo byatuma bafata n'ubundi butaka bagambiriye kubohora n'ibindi bice n'abandi baturage ba Kongo. Uko niko kuri guhari. Abashaka kubifata bakabikerensa bo nta kibazo, kuri jewe si ikibazo. Leta ya Kongo yarabifashira bikinisha cyane, ibigira kantu, ishaka kubizinzika no kugenda iyo by'uburari, izana icyo yise ngo ni genocide. Aho ngo ni jenoside yakorewe abaturage ba Kongo, ntigaragaza abayikoze, abayikorewe, impamvu yakozwe, igihe yateguwe. Ariko iyi yakorewe abanyamurenge, yakorewe abatutsi b'abakongomani, yarabaye, bazira ubwoko bwabo, bazira bari bo, na n'ubu baracyabizira. Kandi iyo jenoside iri kwibukwa imyaka ibaye 21. Naho iyo genocide ivugwa muri Kongo yo ni yejo bundi 2022. Itanasobanutse pe, wagira ngo ntabwo bazi gusoma ngo basome igisobanuro cya jenoside, ariko barabizi. Ariko nanone mu kinyarwanda cyiza barabivuga ngo akabyica kabizi karya imboga karitse. Uko byagenda kose rero, haza kuyobya uburari bazana ibyo bya genocide bagira gute? Abo mu Burundi bayihakana batayihakana ko bayikoreye abanyamurenge, ibyo byose icyo kibazo. Gusa byarabaye, imyaka ibaye 21. Muri Kongo iribukwa, mu Burundi iribukwa, mu Rwanda iribukwa, aho AFC M23 ifite iribukwa, abari muri Amerika baribuka jenoside yakorewe abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kongo, abari muri Canada barayibuka, abari Australia barayibuka, abari muri Afrika barayibuka, aho bari hose barabazirikana. Ikiriho rero no gukomeza kubazirikana no gukomeza kwibuka, kugira ngo ababa bafite ibitekerezo byo kuyipfobya no kuyizinzika ntibazabone aho bahera. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Jean Patrick Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda nawe hari icyo yatangaje, yagize ati: "Le génocide de Gatumba n'est pas un épisode isolé. Il s'inscrit dans une idéologie qui se vit depuis des décennies dans la région de Grand Lac et qui vise particulièrement les Tutsis, les Banyamulenge et les Hema." Jenoside yo mu Gatumba ntabwo ari ikintu cyo kwibagirwa cyangwa se ngo kibe cyakwibagirana, ntabwo ikwiye no kwibagirana cyangwa se ngo birangirira aho ngaho. Oya, kandi nayo inakomoka ku ngengabitekerezo imaze ibinyacumi byinshi hano mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ikaba ari jenoside yibasira abo mu bwoko bw'abatutsi, abanyamurenge ndetse n'abahema. Aba bose babarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
elle se nourrit de stigmatisation créature de Satan. Ubundi itangirira mu gufata abantu bagapfobya bakitwa amazina bakagirwa gute mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bimwe nyine mbabwira ngo iyo Genocide yo muri Congo yo ntinasobanutse ntibanabigaragaza donc steps za genocide kugira ngo bigere kwitwa genocide. Iyo Genocide nta nihari, ariko nimwumviye y'abatutsi batangiye bavuga ko ari ibiremwa bya Satani, ari abantu bari aho ngaho batazwi badakwiye no kuba bariho cyangwa baba bahari. Batangira kwitwa abanyamahanga ko atarabo muri icyo gihugu, ko ari abantu batazwi iyo baturutse. Batangira guhabwa amazina y'abanyabyaha kugira ngo bafatwe nk'abantu babi basigwa ibyasha. Ces stéréotypes meurtrières déjà au cœur du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ibi byose umuzi kuri Genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ya yindi ndi kubona abakongomani bari gukerensa nonaha bashaka kuyifata nk'itarabayeho ngo habayeho ngo Genocide wabo. Persistant et alimenté aujourd'hui encore de violences ciblées en RDC. Mériterait de déplacement forcé et discrimination systématique. Ibintu by'ivangura muri Congo. Abakongomani barabyimitse, ntabwo ushobora kumenya icyo bibafasha, dushobora kumenya icyo bizabamarira. N'abantu bari aho ngaho gusa bazonzwe n'ivangura moko, ngo utari umungara ngo ntabwo ubura umukongomani, kandi bagizwe n'amoko arenga 450, ariko ngo utari umungara. Ibi byose rero ni ibintu mu by'ukuri byo kurwanywa. Genocide si ikintu, Genocide ni ishyano kuwayikoze, ni icyago kuwayikorewe. Gusa nanone nta mahoro y'uwakoze Genocide, nta mahoro y'uwateguye Genocide. Nanone nta guheranwa n'agahinda kuwakorewe Genocide, nta kwiheba kuwakorewe Genocide. Gusa igikwiye kuranga uwakorewe Genocide cya mbere ni ukwibuka no kuzirikana biwe Genocide yatwaye. Genocide si ikintu cyo kwibagirwa, ni ikintu cyo guhora yibukwa, kuko iba yaratwaye ubuzima bwa benshi kandi bagasiga ababo babakundaga. Abasigaye rero baba bafite umukoro wo kubibuka kandi bihoraho. Bive mu kigare cyo kuzana ngo ni Genocide, utabasha no kuzana abapfuye ngo ubashe no kwibuka uzi nabo uri kwibuka. Oya usange uri kubyita kwibuka amabuye y'agaciro. Kugira gute nibivemo. Hari ababa barapfuye bishwe bazira bwoko bwabo, bazira uko basa, bazira uko bavutse, nta cyaha bakoze, ntawe bishe, ntawe bagiriye nabi, kandi bakicwa n'ubuyobozi. Noneho ubuyobozi bwayikoze bugasubira inyuma, bukaza no kujijisha bubyita ikindi, bushaka kwihisha muri ayo mababa yo kuvuga ngo Genocide, bashaka kwihisha inyuma y'ibyaha bakoze bya Genocide. Ariko burya punde si punde biratinda ariko ntibihera. Icyo nicyo navuga. Tuvuye rero kuri iyo nkuru bakomeze bibuka biyubaka. Ikindi nababwira nuko ibya Mutamba nabigarutseho. Mutamba ejo urukiko rwamukatiye imyaka 10 y'imirimo simburagifungo, abuzwa gutora no kuba yatorwa, abuzwa kugira uruhare mu mirimo yose ya leta, nta n'umwanya ashobora guhabwa muri leta. Uyu ni Constant Mutamba, kubera yuko agaragaza ko amafaranga ya leta atigeze ayarya ngo ahari, ariko ntabwo amafaranga ya leta byayabujije kuba detourné, kuko yakuwe kuri konte ashyirwa ku yindi konte yitwa ya Zion Construction, kandi atagiye gukoreshwa ibyo yaragenewe. Detourné mayo yarabaye. Ubwo rero yavuze ko Mutamba yavuze ko atunguwe nk'umuntu witanze n'ubwenge bwe bwose n'umutima we wose n'urukundo rwose, agakora ibitarakozwe n'undi wese mu butabera bwa Kongo, nk'umuntu wari ufite icyerekezo ngo cyo kuzahura ubutabera bwa Kongo, akaba agambaniwe, akaba akorewe ibi byose. Avuga ko ari ishyano atazabasha kubyihanganira, avuga ko agambaniwe
n'igihugu cye cyamubyaye yifuzaga kuba akorera. Urubanza rero ruzasomwa ku itariki 27 z'uku kwezi, ni mu minsi iri imbere. Ubwo turategereza turebe amaherezo uko bizagenda. Kubavuga rero babandi b'abakongomani bagenda bavuga, nabonye ifoto yo muri 2019 ya Therese Kayikwamba Wagner yaravugishije abakongomani benshi bamaze kuyibona, baravuga ngo ntabwo yarakwiye kuza mu Rwanda. Ntabwo Therese Kayikwamba yigeze agera mu Rwanda wangu, ariko binabaye ngombwa ko ahagera yahaza rwose mukavugira rimwe na rizima, kuko we ni umupoliticien, azi igisobanuro cya politiki, azi n'impamvu nyinshi zatuma aza mu Rwanda, kimwe n'uko umuyobozi wo mu Rwanda yajya muri Kongo. Ibyo ni ibisanzwe kandi biranoroshye. Abantu rero b'abasivile badafite nosiyo kuri politike bo bagira ngo politike ijyamo ikintu cy'urwango. Nta mwanzi uhora muri politike papa, nta n'inshuti ihoraho. Abo muri kubona ari abanzi none, ejo mushobora kuzababona bari gukorana imishinga iteye ubwoba, ndetse ari nabo bantu ba mbere bari kugera ku iterambere rikomeye. Kandi ejo bundi mwarabonaga ari ibindi. Abantu bajye basobanuka, igihe kirageze ngo abantu basobanuke. Abantu bajye bareka kwijandika mu bintu kubera ko batabisobanukiwe. Buri ushobora gutekereza ko Perezida Paul Kagame na Tshisekedi hari icyo bapfa. Baragushutse, barakubeshye. Mu kwezi kwa gatatu ntimwababonye Doha, bari bicaranye. N'ubu bazicarana pe, bazicarana. Sinyambona amasezerano ya Washington se ari sawa yarakunzwe n'impande zose, nimba bigishoboka yonyine ubwo yazongera abahuze. Ejo habaye inama ya EAC na SADC ku buryo bw'ikoranabuhanga. Perezida Paul Kagame yarayitabiriye ku buryo bw'ikoranabuhanga, na Tshisekedi yarayitabiriye. Aho umwe yavugira ijambo undi yari havugira none. Abagenda rero mwebwe ari mwebwe bo hasi mudafite n'icyo muvuze, ari mwe mugenda mwishyira mu urwango, mugira gutya ibiki n'ibiki nkaba one by one simbizi. Bo bagasanga biremye mwo urwango kandi n'abanyarwanda. Sinzo nabonye none ejo bundi watanze igitekerezo kuri wa by one w'intera hamwe, we akazi ke no gutukana, nicyo bamutumwe. Nikiyatumwe no gutukana, zaratukana cyane one by one. We rero ni intera hamwe. Ibintu byose byabaye muri Kongo yarazi ko intera hamwe zizatsinda. Amaze gutekereza ko intera hamwe zizatsinda, agiye kubona intera hamwe zirakubiswe. Amasezerano ya Washington bari bazi ko azaza ashushubikanya AFCM 23, yaje ashushubikanya FDLR. None wowe umuntu aravuga FDLR, icyo uzi no gutukana gusa. Please, ubutekereza ko ari wagutaho umwanya. Ntujye ubona ko baza bakakubwira ko utarezwe, uri nyagihuru. Ntabwo warezwe. Wowe nuwashaka kukugira inama, bajye banakureka. Nuwashaka kukugira inama, ndavuga we one by one. Nuwashaka kukugira inama yaba ameze nk'ushaka kugorora ikijumba. Nta muntu ugorora ikijumba. Iyo ushatse kugorora ikijumba urakivuna. Nawe nta wakugira inama ku myaka yawe ngo ugire ikinyabupfura, ngo ube umuntu uboneye. Ni nko kugorora ikijumba, byasaba kubanza ugapfa. Kandi wapfuye upfa rimwe, ntabwo wapfa kabiri. Rero wowe n'ingeso zawe n'ibibi byawe bizashira wapfuye. Ibyo rero ntabwo ukwiye kubihorwa. Gumana hamana, ariko niho hahandi hawe. Aha rero icyo nashaka kuvuga ni uko usanga mwariremyemo urwango rushingiye ku byaha mwakoze bidashobora no kubavaho. Nk'icyaha cya jenoside mwakoze ni icyaha kidasaza, ni icyaha kidasaza. Rero naho wagihungira. Niyo wabona umuntu ugira gutya bakavuga gutya, naho wagihungira. Rero izo nzangano nizivemo, wakoze icyaha kibazwe. Hano Tshisekedi ahura na Perezida Paul Kagame, bakaba bari mu nama imwe bakaganira. Wowe ukaza uhomvomvwa utukana ugira ute, ngo none ukaza wandika ikinyarwanda ngo nibareke kuvuga kuri Kongo. Kandi si iwanyu, nduri umukongomani, uri umunyarwanda, ufitiye impuhwe Kongo. Yarerwanya iratsindwa, kutahirwaniye se ngo utsinde. Uba witanzeho amakuru burya nawe riba ryakunyuzemo, baba bakubonye. Ariko ntukajye ucumuza abantu utuma baza bavuga nabi kandi bari biturije bameze neza kubera ibyo bitutsi byawe. Warayibonye nge ntacyo nakuvugisha, wapi nukure kukikubita kanababara. Nuko bimeze rero, bahuriye mu nama rero ku buryo bw'ikoranabuhanga. Iyi nama ikaba yarihuje East African Community na SADC,
aho rero baganiraga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Nyamara Kongo yo yari yaragiye guhuruza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zize zibarangiriza ikibazo. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarabiprofise ziprofita kwa kujagarara k'ubuyobozi bwa Kongo, zita ziprofita cya cyifuzo cya Kongo cy'uko bagomba gukorana, babasinyisha amasezerano y'uko bagomba gukorana, nyamara umutekano uri hehe? Ntawo babahaye. None Tshisekedi atangiye kongera kwatendinga ibiganiro by'ikoranabuhanga bigarutse kuri EAC na SADC nk'aho byahereye bakabyanga, bagahuruza Amerika nta kibamariye, bagarutse kuri roots, bagarutse muri EAC na SADC. Ubu siyo bareka kunangira umutima bakemera kare. Muhozi nawe ati if war breaks out again in Eastern DRC, we will not hesitate for a minute to secure our interest as a country. Museveni ati, Muhozi ati, buriya tumeze nk'abarangaye ku nshuro ya mbere, imirwano niyongera kubura ntabwo tuzigera tujijinganya n'umunota umwe, tuzahita twinjira muri iyi ntambara dutangire kurwanira natwe inyungu zacu nk'igihugu. Aho nta kintu mwumvamo inyuma. Uganda na iti natwe tugomba kurwanira inyungu zacu nk'igihugu. Nimwibuke ibibera za Ituri, mwibuke ibiberayo. Ahangaha rero ibi bintu ntibikiri byo gukinisha, nibyo kwitondera. Diplomacy ni ikintu gikomeye. Buriya imitutu y'imbunda kumbuna abantu bararasana bakarasana, byaba ngombwa uneshejwe akapfa cyangwa se ndagakomeza. Ariko diplomasi yo iragufata ikakunyuza hirya no hino. Wewe wumvaga ufite ijambo ukomeye nk'igihugu ngo ntiwaganira n'abarebere, diplomasi iragufata ikakuvunira mu mavi, ikagucisha bugufi, ikakwereka ko ahubwo we nta nibyo wari urimo, ikakwereka ko ibyo wari urimo biciriritse, biri hasi cyane, ikakubwira ati bakwambuye ubutaka nta jambo ufite, ugomba kugira ibyo wigomwa. None dore niko birangiye. Ubwo tuzareba amaherezo. Ibindi rero nabyo nababwiraga muri iki kiganiro cyacu tugomba kugarukaho. Reka mbabwire kuri iyi nzu y'urusengero yari kubakwa muri Beni, y'urusengero rw'Abangirikani Kasabinyole yaguye, ariko kubw'amahirwe yaguye mu gitondo cyo kuri uyu munsi muri Beni. Kubw'amahirwe nta muntu n'umwe yahitanye, yaguye hashize iminota 10 abare bayirimo bose bamaze kuyivamo. Naho ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi ryo ryakoreye inama i Buruseli mu Bubiligi, ryanzura ko nta muyobozi n'umwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushobora guhirahira ngo ahirahire ahindure itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko uko riri rigomba kuguma uko, kandi na manda ya Tshisekedi itagomba kurenza 2028 muri rusange. Nanababwiye kandi ko muri Beni nanone inyuma y'imirwano ikomeye ya IDF naru abantu bagera kuri 3 bahasize ubuzima muri Maimoya. Muri Maimoya rero bakaba bapfuye. Ikindi nanone nababwiye nuko muri Warikare abantu bagera ku 14,000 babayeho nta mazi meza bafite bitewe n'imirwano yahuje AFC M23 ndetse na Wazalendo, amatiyo y'amazi akangirika. Abo baturage rero baratabaza bavuga ko bakwiye kubona amazi muri rusange. Reka rero mbashimire cyane nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi tugisoreza ahangaha. Nibisanzwe ibi biganiro byacu mwabitegure kandi mubigezwaho nanjye Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbashimire cyane, ndifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Amahoro.